Benshi usanga bavuga ko inkweto zambarwa n'igitsina gore zihenduka, nyamara ibi si ukuri, kuko mu nkweto zihenze za mbere kuri ubu ku isi ari iz'abagore. Ubusanzwe inkweto zaremewe gufasha umuntu mu buryo bwo kwirinda icyamukomeretsa ibirenge, nyamara kuri ubu birenga intego nyamukuru, kuko inkweto irimo bigaragaza ubukaka n'ubushongore bw'umugabo. Ubu inganda nyinshi ziri mu ntambara yo gukora inkweto nziza no kuzamamaza kugira ngo zigarurire imitima y'ikiremwamuntu. Birashoboka ko ujya wibaza inkweto zaba zihenze kurusha izindi ku isi. Ntucikwe n'iki cyegeranyo ugiye kubanamo nanjye nka Cedric. Muri iki cyegeranyo tugiye guhera ku mwanya wa 10, aho tuhasanga inkweto yiswe Ruby Stilettos. Iyi nkweto y'igitsina gore iherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ihagaze akayabo k'amafaranga kaba miliyari 1 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba ari inkweto y'abagore bifite ku mufuka, kuko itapfa kwigonderwa n'ubonetse wese. Iyi nkweto igaragara nk'aho iciriritse, ariko agaciro kayo ahanini kazamuwe n'imitako ikoze mu mabuye y'agaciro iyigaragaraho. Ku mwanya wa 9 turasanga inkweto yiswe Solid Gold of X Air Jordans, yakozwe mu mwaka wa 2016. Ikaba itunzwe n'umuraperi urangiranwa w'umunyakanada uzwi nka Drake. Ikaba ihagaze miliyari zigera kuri 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Bimwe mu biyikoze harimo na zahabu itari nkeya, ari nayo mpamvu agaciro kayo kangana gutya. Ku mwanya wa 8 turasanga inkweto yiswe Jason Alashabend Custom. Iyi nkweto nayo iherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimwe mu biyigeze hakaba harimo na diyama. Iyi nkweto ikaba yaragaragaye bwa mbere mu ruhame yambawe n'uwitwa Nick Cannon mu birori byo gusoza amarushanwa rurangiranwa yo kuzamura impano ya American Got Talent. Iyi nkweto nayo ikaba ihagaze agaciro k'amafaranga y'u Rwanda kaba miliyari 2 zose. Ku mwanya wa 7 turahasanga Tanzanite Hills. Iyi nkweto nayo ihagaze akayabo ka miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda, nayo ikaba iherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkweto yakorewe igitsina gore, ikorwa mu butare budasanzwe bwatumye igira agaciro ko ku rwego rwo hejuru, kimwe n'ubwiza butangaje buyigaragaraho. Tudatinze reka tuze ku mwanya wa 6, aho tuhasanga inkweto yiswe Stuart Weitzman Cinderella Slippers. Ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nkweto iherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yarakorewe abagore. Hakaba hakomeje gukorwa ubwoko bwinshi bw'izi nkweto, kikiri mu zigezweho by'umwihariko kuri uyu mugabane wa Amerika. Ku mwanya wa 5 turahasanga Stuart Weitzman Rita Hayworth Heels. Ihagaze akayabo kagera kuri miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Yakozwe n'uruganda rumwe n'urwiri. Ku mwanya wa 6 ni iy'igitsina gore. Niyo nkweto ya mbere ihenze kugeza ubu uruganda rumaze gukora. Bimwe mu bigize harimo n'ubutare bwa diyama, aho igaragaraho diyama nyinshi cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga Harry Weston Ruby Slippers. Yakozwe mu mwaka wa 1989. Hari mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 filime y'ibihe byose yari imaze yitwa Wizard of Oz. Iyi filime ikaba yaratunganyijwe mu mwaka wa 1939. Izi nkweto zikaba kuri ubu zibarizwa mu nzu ndangamurage ya Judy Garland Museum muri Leta ya Minnesota. Hakaba hari umuguru umwe gusa ku isi. Iyi nkweto ntibyakorohera kuyigura bitewe n'amafaranga yinjizwa na mukerarugendo. Bikaba bivugwa ko irengeje agaciro ka miliyari 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 turahasanga inkweto yatewe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush. Umunyamakuru witwa Muntadar al-Zaidi ukomoka mu gihugu cya Iraq yateye inkweto Perezida George W. Bush ku wa 14 Ukuboza muri 2008. Iyi nkweto ikaba iri mu zihenze kugeza ubu ku isi, kuko ihagaze miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'icyumweru kimwe hakaba hari hamaze gukorwa no kugurishwa imiguru irenga 300,000 by'izi nkweto. Ku mwanya wa 2 turahasanga inkweto yiswe Debbie Wingham Heels. Ihagaze akayabo kagera kuri miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda.
ubibarizwa ku butaka bw'Ubwongereza. Iyi nkweto yakozwe mu masaha 100 ikozwe ku bufatanye bw'inganda ebyiri z'Abongereza kuri komande yatanzwe n'umuryango washakaga kuyitangaho impano y'umunsi w'amavuko w'umwe mu banyamuryango wari wujuje imyaka 30. Iyi nkweto rero ikaba yarakozwe ari imwe ku isi. Ku mwanya wa mbere rero turasanga Passion Diamond Shoes, inkweto ica agahigo ko guhenda cyane mu ziriho zose ku isi, ibarizwa ku butaka bw'Abarabu ku gace k'ubucuruzi kamamaye hose nka Dubai. Iyi nkweto y'igitsina gore ikaba ikozwe mu ruvange rw'ubutare bw'imiringa ya diyama, zahabu ndetse na silk. Iyi nkweto yakozwe ku bufatanye bwa kompanyi ebyiri mu by'imideli, ikaba yaratwaye amezi agera ku 9 ngo iyi nkweto imwe ibashe kurangira. Ikaba ihagaze akayabo ka miliyari 23 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba ariyo nkweto ya mbere ihenze. Niba wakunze ibyegeranyo tubakorera, kanda subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Njye nitwa Nkaka Cedric nk'ibisanzwe. Mwakoze cyane.